RDC Katera abeera atakahikire omu rukiiko olwayetiremu omugaigogu okurushitamamu hamwe n'abaturage abatakaniku kwimukirira abaana b'omugaiga barikwenda okubateera batandika kubatambikira ebigambo ebigangaire embeera egi yajunwa arikwebembera polisi Katovu Keti Oyera. Ng'oli mu kukayana n'omwana aliwa kakati oli mwana muto otuza okumuzaala ate kati oyagala kulwana naye ate abakulu bavudde bali nga balina kye batuuseeko mubeeremu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Bwanyuma RDC Katera ahikire omu rukiiko ogu yabanza kurambura ekidiba ahi yashanga abaturage babeire nibaraba omugaiga akahingaho emisiri hamwe n'okuteekaho ekidiba eky'ebyenyanja. Ogu abandize kuteeka akagisha akokuhuririza embaju zombiri abaturage bebembirwemu mukuru w'ekyaro ekya Kamazibi Magembe Francis yashoborora ngu omugaiga akabanza okwita omuhanda ogwabeire nigureeta abaturage okutaha amaizi ahiziba arikuhingamu emiti ya karitunsi n'emisiri na n'ebidiba by'ebyenyanja ekyari kugamba ngu nekibaasa kurugyeruraho ekidiba eki okwoma. Tuuka olw'omusana olwaki abantu ne bajja mwete zaabwe ne basigalawo baalu batu ne bwe twogerera wano essaawa eno waliwo oluzuula luli awo awaawo kaakati nga waliwo ekisinde ky'ente ne wasigalawo ente ndoza nga ziringa nga 20 bw'ogatako ezizo ezaamuzeeyisali nga zijja ne zinywera eno. Naye amazzi gano mugalabe marungi nnyo tulina ojjagala mu area yonna. Ekyokubiri bw'otunya environment n'emirimu egikolebwawo kalitunsi mu measuring amazzi gekola ki waliwo bamaze okuteeka mu kalitunsi. Ekyokubiri emikutu bagitaddemu to draining gana amazzi ono omwana ayogera tamanyi nti nkyajja kuzaala omwana benga talina maki nze olwa emyaka gigino jambi. Kandi aha rubaju rw'omugaiga Musiitu wa Isa we ebyo ebirugambwa byona nabyehakana ebyo kugira ngu nabinga abantu babutosha okutaha amaizi aha kidiba nguni bamusibaho amatu g'embuzi okumuriisa engwe. Tetulina we twaligala siina we naligala ekigambo ekimu kye bansibako nti nze naggala amakubo agajja ku nzizi wamu n'okugaana abantu okukozesa enzizi. Kandi bamwe abaana b'omugaiga bebembirwe Isa Katende bagambira RDC ngu ekibanja nekyabo na n'ekidiba nekyabo. Kapitali Bulindo abiri maso yali nanyini w'ekibanja ekyo nera asobola okuba omujulizi ku kino ekintu ntino abantu tebasenanga wona nte aludde nga mu kipuzi wa ttaka najja yerimbika wano mbu yagula oluzi luno kitegeera era tumaze ebbanga ddene nnyo emyaka nga 10 okuba twatali okukozesa wano nga wano waliwo enkaayana wano oluzi oluzi naye nga tuwali wadde omuntu asenako wano mazzi. RDC Katera yayoleka obutashemererwa bw'ekitongole eky'ebyobuhangwa bw'ensi ekyanema ekyeyisire amatu aha nshonga egi omukworeka ebibanja by'abantu ebiri omu bisharara n'okubashoborera ebiragiro ebibaine kuratera kibayambeho okwehara emivuyo nk'egi. Abanema singa bakola omulimo gwabwe okuveda na bino tutware bituuseeko ontegede naye ebino ebitwogera kati twogera nga olaba process egenda kuddako kusinziira kwayogera. RDC yagaruriza abaturage ekidiba babe nibatahaho amaizi kandi yashaba abaturage okwehara kutwarira amateeko mu ngaro obwo okucondoza kuri kugenda omu maisho. Ebitusanzeewo status quo must be maintained. Tutugenda kugamba nti bino tubigaddewo oba tugoze eki endimiro zikyaliwo temuzikwatako ku ndimiro z'abantu. Ekitugenda tukola bagenda kukola ekkubo ate n'ekkubo bagenda kukola terigenda ate kwonoona endimiro z'abantu. Gashakwa Bashir Karema ahabwa Tayari West omuri Rwengo.